Tamasha berip atchamiz qilaydi varibdi. 19-avgustga qo'yilib varibdi. O'shag'i 20 kuni tarqaydi ulkan to'y. Sonu bir hamma og'izlik bilan at chapsib bir tarqatayıq. Yelga kelgan qonoqlarning barini bir o'rniga qo'yib, hurmatini joyiga qo'yib. O'shag'i bor ulkan. O'shaqqa da tuya tugilgan 3 tuya. Rahmet. Bir iki qaramoli var. Boshqa bayroqlarning barini o'rtaga tashlaymiz xudo qalasa, yozdirib qaytdan pishatlab. Şartuşlar bugün berdimi orası be? Şartuşlar bugün berdimi? Olsun işli o. Sarı anıkta var 4 diye. Hayır. Dört düğü var. 3 baş yılkı, 9 baş koy, 9 baş yeşki, 10 gilim, akşala 2,5 milyon son pulu var. Toğaçlardı, aytabilik mi? Ayta. Orası be ya, özünüz baş bulası. Abdığanıya, Şabısqa deydi. Şarjau, konak jaylarının, Baktiyar, Kökbarga, Kanat, Bulakbayaga, Beriş, Bayrakka turadi deydi. Doşşanbay Bayrakta turadi ekan. Düngoja, Majid, Jiyembayaga, Minsizbayaga, Aravoj, Avulla, Jaylыбай, Ziyat. Және пікірлер болса, мынау керек дейін болсаң қосасыздар. Қасына. Серік пен азамат қосып жіберді. Ау. Қаяқта сол адамдар мен ері келіп отырсын. Бөліп жазып қойып жаңа Тұлқожа Атшабысқа байрақ беретін екі бала бар. Оны айтсайшы. Мына жаңағы жерде бар еді ғой. Байрақ тарқататын ат танитын адамдар тұрады ава. Сосын байрақ тарқататын жерде Беріш пен Дотай бар. Аттардың байрағын беріп тұратын. Қонақ үйге неге Шаржауаға бекітілген. Атшабыстың бас тоғашысы Оразбай аға. Сол кісінің айтылғаны бойынша тарқатылады. Байрақты пәленшенің атын кім беріп жібер деген болмас ма? Тоғашылар Оразбай аға бетті қағаз барғаннан кейін берің. Байрақ беретін балалар да. Және жаңағы бір жерлерде дау болып атады, жіптің пұлын берді, соған жала бермей-ақ қой, қата бермей-ақ қой. Біреукісін өзі ақ береді. Қолмайдан екі баланы қойдық. Қайта әммесін қатырмай ма олар? Сондай. Шақыртушылар бересен бе? Шақыртушылар бар ау. Мына центрден басып, сырттан басып. Шаржауа басма. Оны ойлауымды жақсылап беріңдер. Баяғыда бір шала баяға той бергенде бір адам наразы болып кейіннен әңгіме қылды оны шынында да. Yetimiz yetmedi dedi, kop verdi. Tamam, solay oldu. Adam kop ketip kaldı. Adam kop ketip kaldı. Azizlerden yerimiz var da. Dört ben azizkan emez koydum. Ya koydum. O 4 çocuk gelip de kalanı var, maşına kapı koyar da aydınmay. Sonra yürüyüp gidiyor. Son ayarmayı yerinde. Adam var mı? Gözlere mayti kurup koyun. Halil adam var diye ben olmaz. Сол келді. Адам санжан Al endi şımba yağı geçer. Onda biri otur. Hiç tarqatılıp kaldı, sonra erterak tarqatıp koyu verir de, konuktan burun burun. Markos falan kendini yapar yazdı. Kim cümsaysın? Yani senin konağın geldiysin. Son konukta yağı toğaşı olgan adam. Kaşana tıkılıyor mu ya? Yekil rayondan bir adam bir toğaşı olsun. Konuk uygu. Kaçı olsa aytınlar. O toğaşı, o yerinde mesela Abdülgani'yi koysa aytadı, o koluna bergen malga yelik kıladı. Minsiz baydı koysak, o aylavga, Repenin aylav olasın ettikti, minsiz bay oturadı. Şarjovmen kekin ona kakalayın deydi, kim yapar sol adamda sen uyumdu bilemek gelgen. Mesela onu köşkülden atalım kese, benim yerge var desen kanay buladı sol. Sonra karın barışıkta ne koyar dedim, motosiklet koyar dedim.
Var pelinkesi şarjörünü yapar desin de balların biri aparıp altına salıp aparıp Ha, ediyor. o basa bas bolup ketedi ekan go aga. Uyarılmay kaldı. Endi o endi awulдун jigitleri kelip turup urek da bir maydan. Bir mezgil. Adamlar kesin son adamlar. Adam qanday tartibda Ketken bola bir saat iske. Hani soğan konuyu yapmasan da Bunları şartı bulmadılar. Çok tuz adamlar. Sonra işini şey avukatın beresinde kalktı. Kumga bayıldan da cetasında bakısında. sentrdan bastap, ауылдан bastap. Uçup ketmi ya. Sırttan ауылга барып келет. Чактуу. Sırttan başla. Sırttan bastap. Енді қонып қалғанда Саржабаның қасында кім тұрады басқа? Karışımın yerimiz ekan çünkü bölük çok açıklarla da Жазма mı күлді? Күн жазылған жоқ, енді күн жаза бер. Неге балдарға берсең бек. Emre Максимум жазып. Felenkes saati gelse karışımın saati gelse. Neşe şansı bu sonra belirli. Жас көп күні 19-ы ошақ күні деп бәрі жазып тұр. Көкбарам ошақ күнге түсіп қойып қойса. Көкбарын үшлерде бастай бергендер. Бастаса бастай берді ошақ. Алғарды açarsın бастаса. Оны сендер білдіңдер бастай берді. Көкбарды бірінші бастай беру керек. Uzak sozulатын zat solda. Енді күн тауырмаса бастай бересі olur. Mümkün değmese oturmaydı onlara. Қасында гран бар ғой, гран қапсы аттарын басып жатты, оны не біледі. Sonday olmasın demedim. Bunlar böyle sekiz işi kalkta o var olmasın aslında. Bu Yemeğin dersesini altında bir götürdü. Sol hatta ısıda yazım olmasın. Ya çarabaya toy günü 20'si günü maksimal 16 aylar olur. Ay olur. Bırak 25 kilometre 600 metre burada değil. Onun tüyüsü ülkünde tüyü, yılkı, koy, gilem, geçki 3 maçlar. O da neyse 12 aylar olup da onun bayrağını bir değil. Ha bunlar tetradır. Bırak endi ana narazı bo'lib aylav ko'p degan adam anaqan qo'shib beradi da. Ikkinchisi 12 aylav 18 kilometr bo'ladi da. Odan endisi daha to'g'rim bor, tuman chalish bor, tay chalish bor, zo'rg'a bor so'g'an. Ko'kparga bir ne bor, tuyi. Qo'y kuni 20 kuni bo'ladi. Ha? Ko'kparak deganda ben gazellar kelib mashina bir zaman 3 hektar. Keletken hem bir bosada kan. Onu yazdır sen kanat çıkıyor.